Menta kesngi negaliang kibor peniat ke hima meliam kila khot iki dekhot ke nyau terap National Youth Movement haringkat usim keraj marwet banyak keran halor kejing kenok bu usim mulai NOC bad dia jaka syakibar jela lingba ulifzon sangma baru chota sangma ubala kamru ila dia kumurang ba shnong hagan kejing yalang la syam baka hima meliam kamshim la ya kanu kejing betha iki garo banlong kirang ba shnong henry uni ubreu ubade garo ula shim kabu ya kejing jengai ke jaka badi ki lai sautli ki jaka shagi barjela ban airu iki sernot NOC nak benta ban yo trading license kumjo halor kane nakaliang ke HNYM kala ujor shaga ke HDC ban benta kasngi ka hima melim kala khot hajar yauni ubriu bala kamila de kumurang basnong haringkat usim karaj marwet hawai kiran bu presiden ke HNYM uba Louis Dr. Dong ulaong baka hima melim kala betha ban nado benta kasngi kibriu kimdai shu ban pediang ke NOC nakinong peniat chnong ki bamde ki jaj ban riu lejong isu kenika mau peniat cemam. Saya kini kita berdua garu, kan ialah isu syau life son sangma. Dia labetha iu bau dia membuat kat kum kerti distur sangka hima. Dia kalau enggak balang no apa, kumno garu usnato kerti distur jungi kasih itu. Apa ialah dia berdua garu. Dia kini ke kontradik ru, kini ke hukum ke kontradik ru. Namar ba, ya ki bomdai kasih pinong kilbot kerti distur kabno melalong heru. Namar kiptip ia sepanjang kerti distur jungi. Dia nak tak ada orang dawaru, nak hima meliam bak ada berdilit no. Nak kalian kinong peniat juga hima, kinong bahkan semjike namar kami kalau arung hapok ke gazet yang sarkar Meghalaya. Dia nilal thok sya ke dis council, hak bangilal bo ya ke city ke jongi sya ubat Titas Khan, kadon ke city ngan sa aku pipi mo. Dia nilal bo sya ubat Titas Khan, ya ke city bang dawan ke dis council bak ada berdilit no ini words nong peniat no. Dia ka discouncil kala ha ya ka order ke jongkha sege mamulim ba ka ai porsi porsi ke mamulim kan juba makan aji syai ha ka bede pene ka jingkwa ka jong sang ka jongi ban dilit words ka ai ke jing juga mamulim